Halo sahabat Azam, jumpa lagi nih di Diary Azam Jamil. Kira-kira Azam mau apa nih ya? Teman-teman, tolong pada ngomong-ngomong dulu ya. Ayo Kak Kampi, ayo. Wah, pasang rambutan ondel ya Azam. Seru nih. Ayo Kak Kampi, bantuin Azam ya. Azam semangat banget nih bikin rambutan ondel-ondelnya. Ayo Zam, bikin yang bagus ya Zam. Ayo Kak Kampi juga, Kak Kampi. Ayo Kak Kampi, kita bikin kacau. Ayo. Iya, cakep. Yeay, udah jadi nih. Ya udah deh, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah.